painanan pedang merdeka.
atau doa pasahaton nasmi rohanami di bagasa tikyo tuh amane harapan sayang dia madudu atas campur ke cita-cita menutibu cita-cita nami sayang dia menyana dua tujuan nyari gabi keluarga naga bisa diruang kok madudu antar sada meita makatain buang serius so kira ragu alepos rohanami selalu nakadongan nami serius mau perhatutu mah putra mah udu mah keluarga na bahagia hamba teh kalau ini nabu satu nami nakadongan nami dongamu jelas orang guru biau kalau nama dongan ini udah jadi bisa orang kadongamu nepas haton tersongon lasmi rohana kadodong tersongon berbunyi tangan nah kalau gue arcok mami satoki sebut pas haton nanti ama halo ada satoki mamang kan oh satoki jangan arcok mau satoki Berendami ujian keseno asa songon itu nama cuy merungan yang sedikit mana kino bagolong-golong maruna untuk sono kerja nami na butuh besertami sayang dia mari bata nama gohi kosu Iya, duduk. jalan Tercalang mana sih? Dek ke si Tio, dek ke Sahat, dek ke Horas, dek ke si Buduru dulu Papua. Pita nami mata-mata na martua di bahasa asa Tio panilimunan. Sahat panapinak sikap-tak. 12 di bagasan hahim asok tabu. Jadi di bagasan terhorasan. Murudurun hangat tutulok. Nang tuturuan macam banyak kepala tuturuan nami masukan hatanya nanti tutur si Titi masih apa bolak-bolak pengaruh mau itu musuh menung pwede ke na boy terpatu paham amat tadi batamat tong namang gopi pasu tazar masih jalan na jalan na din natutong mga aliyon patikin dari ganon do pwede hita sa ibaga sa potariyon di kamu ibebere nami baru do bawa isororo kami tulang muna mabuan ida halas di atas na deke sinudurulong deke kiyo deke sahat sa sahat atong kapasu-pasu inibatanong sinalumunan ikinin imanaw di pahok di batari pwede mo siyan tongan ibagas na nabadiyay sa matutong nangat ka na si pinasik tali rohamu di juluan nariyon di pasu-pasu Tuhan mahamu di gabini anak ronboru sungguh kagabi na nila sinur na pinahamu doron na masoon hadan si tua-tua taringot di dek kedoh idan lason sa ni tolu masaat baktian ni tigaras
Masahat kami idalas doh dek sinudurun saat ma menutup tong saat gabian jala horas-horas Bertuturan sana. semua semuanya ma tazarama Galang. Sama tu tulang nami burba. Burba. Teratok. Ay dia tulang burba. Tulang nami burba. Ito tolay. Molotong pe kuberenami jo basahatawi abada tikyon. Las maruhani badamu, las maruhani torti. Parhobas ni Barsalam. Sumoni mani hobere. Buat kamu jadi ke Barsalam itu dia punya menarani. Baru periban. Parhobas ni Barsalam. Di haroronami, di lasirohanami, ibadi nama jalo. Punya menara amarani. Buat kamu jadi ke Barsalam. Di bagian scenario. Kubuat kami do di son, itahalas do dekena mokko. Iba di balikan ilas sinirohanami. Ang dia baju tu aking menengro. Donga mugale, donga pusang iba tua, berkoda inang buru menurunga. Asa dohonon nami masuk na dok isdo tua. Asa bago do namar halto, do namar rubi. Horas mahami akka tulang mo na pasato. Tuy basa mahamu na magkalo. Sino ko tu na hamira tora do Oktobre. Takas dito jero sa tulungan asa takas di kamar tuturo. Ipartikyanon hamil sa manurong. Naroma na putok kamu tulang lihe anak. Ipartikyanon masantay mo ako. Dia mamargani raja. Sadu tulang ami mahamu. Alani lekko doho lekko enamor. Peribakko. Tohoro na pora so na inak kami tulang. Ini sangkar bereku jolo sinupun marga asa binoto pertuturan. Holat nasi timpo ang tulang ay taga huwa bre. Eh di ba tutu jangan Iro tulang dungi solo dihita na masamarangki. Ani so pehita rapat udu. Boloa udu tuk sumuy do honokku mga lusi ulag taon tulak taon abanan kikyo rumah satu ang mga anak. Jadi perkali hubungan yang dihidang perhorasa marita salut. Ipartikyanon kami. Ima ang dibarhundul muna raja manurong mata untuk kamu. Aha barhundul nami. Raja siap turi ima tulang nihilangan. Takas besok itu aku ini bisa aja mula belum untuk takas maktulang kamu kami alai. Oh yang ipartikyanon. Diulau sederhana. Takas nih ketuhanan nami doh aha barhundul kamu. Tunggu semua aku. Ima ulon ka dibaga sa praktikano. Iko maroka kaya di nahuwa. Iko maroka manire minuho buruna. Di praktikano. Pagkas ka mo jalo hamid, sinamot na gulang. Raja di pamurong pamarga malaro. Karena di praktikano humasantay mo to hamo. Ima na iguari ma. Sinamot manatitin manakot to hamo lang. Tulang ni Regan. Kumasanta mo di ba sa alas tiruhan? Jalan kamu mau dibagas alas tiruhan. Sino po di masih kami? Pasama. Sa simpi natin. Dengar lima. Dengar itu kan. Oh. Nah, mundur main tamu suku di. Oh. Oh, masih baca ini. Udah lima. Raja Parha Parhutu. Mau lihat tema itu kita salihutna. Di bagasan sadarion marhiteon berenami imahelamu dohok boruta marregele durma kita. Ini baju itu. Kemudian ini siapa dua. Mularo ulau di boruta mana di berenami. Kami mandi dulu, kami mandi dulu. Mularo ulau di boruta, kami mandi dulu, kami mandi dulu. Semua lima, yang tak ulau nangis, ulau berlota, yang tanah perlu, yang tak berkelego. Berhidima, sinam di jalur kamu, sinam di buruk tanah gudang. Bila saat kamu do, di dua kamu do tanganmu kami, lima, harapan dulu menang alur. Anggia manto, kita ngangkat bamat dan berdua ni. Gabi, ribena bahagia. Nagabi situon, nagabi mangihut, nagabi bagutang naik. Kita lumubiman ang niya do pa ito. Batu itu. Asa dabo man kita.
Yang ke sejarah di roh, sejarah tak. Nama buah kita nyanta di parkir lengota. Ibu Renami Manelamu, Ibu Ruta. Nah, majalo pasu-pasu pardoa sari keoni, sanjoro ne kuat tambah di kenapa. Asa dapat semua di nilai mereka. Balik ke pagawi, nanti tak berapa. Arita lo pagawi, ala takas kita. Kok masih bau lo? Mabere, nunga di jalo hobi, pasu-pasu. Sanjoro ne kuat tambah di kenapa so. Asa takas mai, niat kanan giro, niat ka raja ni bule-bule. Asal di ho kami sulumai bina gula tukur kita. Asal saudara maham tudur. Lalu dia apa kenal laki? Lalu di lalu kopi mulu musik kalau. Alai nak semua di ber. Pas semua di kopi itu juga. Hot jauh, hot koi markuban. Mana nasi dia di bawah bere. Mengaku hot koi buru di gula. Mana na buru baru rupeo, buru turi lo, buru turi. Nam buru di pulang lo. Ini sudah sejauh namin tu berada. Naik mau melihat keberadaan buru tu ada paper buat dia. Rumah tanggamu dan perjuluh hubungan buru itu orang perjuluh kami dengan dua lo. Ini buru di rumah tanggamu. Ulang lo kata tentang, jangan rumah tangga ni nama rumah tangga. Itu selalu manusia tercinta di rumah tangga. Masa dapat hari garut, yang keserbunya yang terlalu nama mulut. Jadi soal lima itu untuk guru, sisa ahli mahamu, sisa duluan. Satu orang soal lima nama tuai ditanggung narulis, opun nasubro. Anak matong dihaburis guru dong aku main dong sahat natu Betul. asa ini sudah berdua paling kena. Amat tadi wata do dong nomor 2 grup nama kita di bawah. Betul. Masahat solu sahat nanti dong butian kita. Masahat lota di masahat tamu di timarak itu kami. Di masih namun di bertemu. Saat matok kita kebiar. Saat bubar koran. Betul. Lalu nabu kami masih dalam enam hari waktu Nanti baru tuh. dulu lagi. Mama nama bakti sih. Kasih.
Disiarang ulas ngeroha di bagasan Arion. Nung matutumar na meso kita maulahon lota di bagasan Arion. Alan i amang baru gahato na baru. Ison rodo hami hula-hulam manuru ima inang pahoton macalo pasok-pasok pada rumah saribeo ima guru nami dohot hela nami alan i pasahatong nami ma ulos pasau motor di bagasa tikyon dohono ma soon na nilok nila matua ador haditi tanggo iho-iho lugu ador haduka tanggo iho-iho miharbo pengkeng sa matua ma amang boruk ko dohot na boruk ko sahato nomor ini sahato nomor nono di bagasa tikyon dohono ma soon na nilok nila matuay emen istabatua ma parlinggoman ni Siguro di badalo na martua oras mahitaluhot di paroro sa di sulma sa mga tinugutugot yan di bagi sa tikyon pasal tami molos pas sa moton dia mengborok ko doho din ang borok ko sa saat mahita tukang gabian tapos na ang borok ko sinami gabi may damang mamusik na hobar ko siya Pasahadok tumatuhoy sila sabot pasahadok tumatuhoy ito pinari Bagino at tuduhan Paghintay-hintay kurang pasahadok Ang giyak pag-ibat si Batala oras Soang napengkeng sa umatuhay ikan Ang tinong nagalihan Puro tinong nagalihan parumaku Masih ang tuwag pitari at karahulan Patuloy hitari at karahulan kita Papasirik na pasalusihan Sa ulahot mahorok na siya tuwan Karahot mahorok na wasiwa holongan Pagpatuloy na ang doon tulungan Turot pasama ko Turot paulit siya kapratuhot Pasahatak tumatuhoy sila at dapat Pasahatak tumatuhoy ito pinahibat Pagino at tutuhan Paghinday-hinday kurang pasahatak Ang tiyak tayo na si Batala oras Soat napendek sa umatuhay ikan Oras Dia makan
rumah. Itu nih dianggap bau biasa juga. Jadi itu mau nggak? Yang kedua ngulangin ada. Ini baru ada salah. Yang kedua. Jadi langsung ini lapor orang baru. Kalau baru agak lapor. Lagi mau lapor kosong aku dia. Bulu sama dengan orang juga dan bere-bere. Nampe karong bolina. Judo kau mengaju. Kosong aku dia orang baru. Dari kau nak tunggu rumur kau. Orang agak paromemu. Ada tinggal-tinggal. Dan baru bunga di kau Tuhan ini naik kuku mengaju kau. Dan baru lalu mengaju mau di Bunton. Anak dokon jadi pakai jadi waktu aku di Naboru itu nama maju di Naboru itu Naboru Boleh nak, lucu. Kontak matanya bulan, matanya bisa matanya hari. Dan kami syarat kontak matanya bulan, siap kasih hutan. Tunggu hariamu, anak nama Lomas Sari, Namboru, Nagari Kalipungan. Dakanya lirang mainan, ya ikonganyonan. Lagang muna sudah disirang, lagi muna masih gonggongan. Saat disolu may nasa ibotean, muna sa habe di daluhamu pasok-pasok siya tuwani, magiging sila kapanganin. Ang ito magabihan sa ipahoran. Boy hamu galak kudu burukku terpasuk-pasuk siya bagas jorong itu hatai. Dison hela adong do dison madar hela pakai hamu mawon kepada datan orang pakai hamu kepada jujian ate hela ate molo adong ulun ni manurung gua kamu mawon asa tadida hamu hela nang menggarar adat molo adong di horong ni hawa kena mardomat tubuh di helakku jadi langsung ini do romanokku sawati tuh guru Renata adong do pesan ni bapa tuh parohahu guru tei paingo tingkan jadi kata horongku do guru Sobat daruan asadong ingotom musian udam
Ami udam satu dan udam si nomor 2. Jadi penggap kutu itu dewasa maho itu gawe rumah tangga na berbahagia maho rumah tangga setiruan unang pailah kami bapak udam dabur udah unang pailah maon itu dah alana gudang ngai do gede sibuk kironan ni omaon sisa ribonon na. Jadi semangat membangun rumah tangga dahulu unang ulo marbada-bada ade hela mulo muru kok kela terlalu mau tukode mulo dah arong heben mula tengah kamu tu jambi mulai bersih kopi mu ade mah ade asal mah unang marbadai pelak hidup burki dos rumah tangga muna. Jadi soni mah atas yang au tapi manang gajam bahu rusuk mah baru di bekas salah